Za razliku od dosadašnjih videa, gdje smo se bavili autima i sadašnjosti, u ovom videu se vraćamo dosta daleko u prošlost, u 1970. otkud imamo par jako zanimljivih primjeraka. Danas nam je fokus na ova dva predsjednička auta iz 70-ih. Prvi je ovaj crni, Mercedes 280 SEL Automatic, koji se proizvodio od 1968. do 1971. I ovaj bijeli, koji je 280 SE Automatic, što je malo kraća verzija, koji se proizvodio od 1967. do 1972. Iako se ovi modeli dosta rijetko vide na cestama, zapravo ih je i dosta proizvedeno. Na primjer, ovih bijelih SE varijanti je proizvedeno preko 90.000 komada, dok je ovih SEL-a, koji su jedna razlika je što je malo duži, možda malo luksuzniji, samo 8.250 je vozila proizvedeno. Nije baš neka prevelika razlika, a razlika u brojkama je ogromna. Ovi auti su iz serije V108, koja je ekvivalent današnje S-klase. Model 280 SE pod haubom ima 2.8 litrni redni 6 benzinski motor snage 160 konja i automatski mjenjač sa 4 brzine. Varijanta SEL to ime nosi od kraja 69. godine, a do tada se zvala SE Lang, te sa sobom donosi dodatnih 10 cm duljine za komfor stražnje klupe, čime se dobiva ravno 5 metara luksuza. Unutrašnjost ovih vozila je jako luksuzna i za današnje standarde, kamoli ako se vratimo 50 godina u prošlost. Kompletna unutrašnjost presvučena je dvobojno u kožu predivnu na dodir, uključujući pepeljare kojih ima mali milion. Do snimanja sam imao priliku voziti 84 vozila svakakvog profila i mogu reći da do sada nisam sjedio u udobnijim sjedalima od stražnje klupe ova dva auta. Pored opreme kao što su dupli farovi, bijele gume, felge u boji vozila, krom posvuda, jedan od najljepših volana u povijesti, električni šiber, push prozor, drvene konzole i stražnja središnja konzola za ruke, stvarno ničega ne fali. Kako mi se guzica trese. Još jedan auto koji imamo danas za isprezentirati je Opel Olympia Rekord iz 1953. godine. Kao što vidimo, nije trenutno u voznom stanju, još se uvijek šerafi po njemu i na klocnama je, tako da nema baš ni kotače. Ali nema veze. Jedna ovako zanimljivost ovog auta je što ima svega 40 konja i 3 brzine. A te 3 brzine se ne mijenjaju na mjenjaču kojeg mi danas poznajemo, nego se mjenjač nalazi na volanu. Proizvodila se od 1953. do 1957. godine. Ime Olympia odabrano je u čast olimpijskim igrama, a rekord u čast sportskim rezultatima. U 4 godine prodano je skoro 583.000 vozila, što ju iza bube stavlja na mjesto drugog najprodavanijeg njemačkog auta. Proslavila se po tada revolucionarnom monokoku, a ovaj auto je bio dostupan kao kupe, kabrio, karavan ili kombi. Zadnji auto koji danas imamo za pokazati je preteča Audija, Auto Union DKV se zove vozilo, iz 1939. Sasvim sam siguran da ovakav auto još niste vidjeli. Auto je u voznom stanju, fali mu hauba koja se treba pričerafiti, nalazi se ovdje i treba se staviti kotač. Inače se s njim može komotno i na more. Vrata mu se otvaraju ovako na ovu stranu na van. Kao što vidimo, pošto je platneni krov
Cabrio je neke vrste i u slučaju da vas suvozač živcira, za to postoji jedno jako jednostavno rješenje. Otvori se gepek i onda se smije sjesti na ovu magareću klupu. Baš ovo vozilo je model F8 u opremi Majsta klase, kao 2+2 Cabrio. Proizvodio se od 1939. do 1942. godine, te se 1949. ponovo pojavljuje, ovaj puta u sovjetskoj proizvodnji pod imenom IFA F8. U sebi ima dvotakni motor s 2 cilindra i vodenim hlađenjem, obujma 0,7 litara, snage čak 20 konja i 3 brzine. Teži oko 730 kg i ide do čak 85 km/h.